Kirungi kye mukola okubanga mutogobera kitwiza mu amaani. Ndasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos ndiya zidi olisigira. Fabisado mbika domba musanofo buli wenkola nti nga muli kulindira emboozi daife. Bambi mbendese bisere birungi nadala ebyena kwenkulu. Nsaba Katonda nti ye mugama ku byonna abatere mu omukisa abatere mu baraka. Kale musobola okubita mu nakude n'enkulu nga muli bulungi nga muli kumbona mpunire eno mu bitundu ebyeruuka oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ebyentambula bisaanalaire naddala ku luguudo olugenda disitulikiti y'Iganga ne disitulikiti y'Eruuka. Nga bwe muli kumbona wano ndi mu kibali ebutimbwa era nga kibali kyonna ekigenda disitulikiti y'Iganga ne disitulikiti y'Eruuka ng'obitire mu bitundu ebyeseemu ensi wabula nga abataka n'abatambuze abakozesa oluguudo luno bambi ge bakulira ge bali kukomba embeera eyonoonaike oluvannyuma olw'amaadhi okugwa entakira okugwa nga tigatoolaku galeetera ekibali kino okubuuga oba okwanjala. Abataka batukobaire nti amaadhi gano gatandika wiiki eyo era buli naku gabere gagwanga nga geeyongeraku wabula amaadhi agagwire olunaku olw'eddo bambi gabere mangi ino batukobaire nti gatandise saawa oba nga 10 gajanga gaggwa paka saawa oba nga ndala ya bwire wabula gano galesenga ebibali bingi bidwire ino ekyaleetedde amaadhi okusala wano nigaidula mu kibali kino era nga wenkobye nti ebyentambula busaino bisaanalaire oba bigootaine era nga okubitawo okusala okuva Eruuka okwidda Iganga oba okuva Iganga okwidda Eruuka ng'obitala ne Butimbwa bambi olina kusiba mwoyo ng'amira ensanafu tibyangu eri abantu ba buliddo abakudukudu abagezigezi abaidde gano bagumba gano nga bali kuyamba kubambi okusaza abantu era nga tukitegeereku nti bale bakusaza n'ebintu okusinzira ku siringi 10 okutuuka oba ku 15 era nga bale basinzira ku ngeri yoyemeremu n'engeri yogerako nabo era nga bambi bagufuire mugano buli aidda bamulumuukira bakati babu bamama nkusaze nga wenkobaire wabula nga weidi embeeredde omukyalo eri abataka abazira sente era nga bano tebabwaine ku nti bo bali kusibanga emitima nga bamira ensanafu babanga amaadhi bagatambulamu nabigere so embeera tinungi tutwiri egi kujja kuwera kuba sizoni y'amaadhi eruuyi eno eringa eyatandise obutandike kuba amaadhi gano gatandika nga mwezi mulamba mu bitundu ebyendawulo eby'eggwanga era nga enowaife ebusoga amaadhi gaberenga gaggwa okuva ku nkyo paka oba oli awo iggulo era nga gaweweezaamu okubuweerezi gamala gairamu so ng'otoyeko oluguudo luno tukitegeereku nti enguudo ed'endawulo naddala mu bitundu ebyobusoga ebibali byabireira amaadhi era nga abantu bali kudaaga budage nfunyeku amawulire nti ekibali kyalumbuye Kairo kidwira amaadhi nafunako kwa amawulire nti eri ebibali ebindi ebiri mu bitundu ebyemayuge naddala ku luguudo olujja ekigandaala eruuyi eyo nti byona birimu amaadhi eriyo n'ebibali ebindi naddala mu bitundu ebyenakigaiganga byona byamazaire okwidula amaadhi era nga bambi abantu bali kudaaga budage so embeera tinungi Imeka 10 angu kwa 10
omulungi ngemba kuba nti embeera yayongera okusaatuka wano mu bitundu ebyebutimba. Tulikwogerako ku n'abantu ab'enjawulo. Amaadhi gali kusumbuwa gatya abantu naddala okutambula okuva eruuka okwira Iganga n'okuva Iganga okwira eruuka? Amaadhi gali kutusumbuwa ine. Amena gange ndi wa Bosco Malinzi okusinziira ebuyibu wano. Amaadhi gali kutusumbuwa gali gatoko n'abasaddha babiri. Nga gali kuba bisabu bino era nga muli gabona gati mu bungi bwe galimu. Kiri tusaba nti mu government etulumukire ku kwetwambe ku kumala guno bwangu tera butimbwa n'ebuyibu gati awo. Twenda muterekezeewo kwa amaadhi ago. Ndibona eri abali kufuna akasente nga basaabaza abantu. Omuntu okumusitula okujeruuka oba okuva eruuyi eruuka okwira Iganga sente nga imeka? Aba kwatalaku 2,200, 2,215 wabanga n'ebitunga n'ebintu bingi nga byatwise ino kisinziramu abanga ali nabyo. Ezira byabwerere? Ezira byabwerere waniza kwamba wano waza kwamba twenda sente. Kale tukajja amaiso majedo tukobere kuku tuyinza mukulu iwo jawa nze ndikuja butimba wano mukamera. Amena gange nditebayisa na muyaye ngambe ndikuva bugoli njaluuka ani kweyagana nga amaadhi gaswise ebibiji yange gajingiremu nabonanga nembeera dinjusewo ndikubulamu bwange awo eri kusabira gavumenti etuyambe etugemere ku kibala kino ekyebutimbwa ekira butimba nawa neruuka mubenga mutugemere kumutuyamba tubenga tupita wantu akalungi ayo amayi nazegeire gisa bungulanya okuva ebugoli tuli kutyamu kuti ebunazibira abaana bata tebasobola kugwa mu kibali kino mu maadhi gano ne badimira ne bafa era abaana bange bafuire olw'embeera eriwo kale nzigeire nga ninzeyisa na muyayo okuva ebugoli kale tukajja amaiso n'okwogera ku n'abataka bambi abali kosebwa muzeeri wani amainago kakugemereko amaina gagenze James Tazana tuli hano kulumbuye ovaawo jawa nze ndi wa Butimbwa Luuka aye lumbuye atuli bubi afuuse ensonga abantu bali kugwamu era nisaawe waliwo abo okugwamu saawe nalimu nowa bibiki egire kale tuli bubi mutuyambe ino magezi ki busaawe eno kuba ndibona nga amaadhi gakatandika obutandike ekintu kyo tikiwomoke ekintu kirina okuwomoka era saawe eno okubitawo yowayo bwabulamu so busaawe nabo buyinza bayambe batya mu mbeera eno baide batuyambe kubanga kituufu gaidwire gati ayi gaida kuwawe era ganajo kuwawe nga omweyewo kale kyetusaba mwide mutuyambe gano kale bambi tweyanziza butyo jawa ndi kuja Butimbwa yotwala kabeji yesebo yajja okulya ekyomusana nekyo kyenja okulya yalira kuki nja kulya bandu ndi musaada mulimi temulya kumutyera abe mukyalo tulyako omutyere guboneka kubanga ndife tugulima guboneka gubula gwona gubula gubako esizoni kwiduka gwabulayo eyo tigubulayo ayo ife gwe tulima tuli basaada balimi kale toyanza muzeeyi kale tukali wano nga mbakobye mu bitundu ebyebutimbwa nga twogera kuko n'abantu ab'endawulo nga batukoberako ku bulumi bye bali kubitamu okusala oba okubita wano mu maadhi gano agaidwire gano mu bitundu ebyebutimbwa. Omulungi ali yayikutubana bambi tukujja kuswika gano nenze wakubalaga embeera obuzibu obuli mu bitundu ebyendawulo ddala mu byalo oluvannyuma olw'amaadhi gano amangi agali kufukumuka omusana n'obwire nga nkola nti ebibali bingi byabomweke era amaadhi gaidwire abantu bali kufuna obuzibu obw'okubita nga wenkobere nti ebibali ebyendawulo mu disitulikiti y'Ekaliro, mu disitulikiti y'Iganga, Emayuge, Ebugweri, mu bitundu eby'Namayingo, Ebugiri, yona so embeera tiweeri nga wenkobye tisaaga okubita gano mu kabali kano ak'ebutimbwa ow'ebigere olina kuumira olina kusiba mwoyo ng'enkoko w'emira ensanafu era ababali kukuna akasente bambye bati amaadhi bali kuwaayo akasente abavubuka abageewulira amaani gaibwe babata ku mabega bambi babasomosa ti byangu kuba byetagamu akasente 10,000, 15,000
okusinzira ku ngeri yemwogeramu nimu ino n'engeri n'ebintu byobanga oli kutambula nabyo. Ndi asidi olisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Mbakobe tuli munaku nkulu, bambi take care. Omwoyo gw'okufa munaku enkulu guba waigulu ino. Kantu katono omuntu afa munaku dino yalaba kutoka mwaka gwirako oba mwaka gwetujamu. So mwegendeze, take care. Enaku enkulu omwoyo gw'okufa guba waigulu ino. Kantu katono omuntu afa yalaba kumala ku mwaka. So embere towe ndi asidi olisigira bambi mbenda ino.